Tublei P Baro Shikatup Khuborjylla ka donbosco Media Network. Kimat ki bakong san mentagasni kilong. Kerpat ki khasi na verengte ya Menteri Rangba Konran banyakran bat kasorkar Mizoram. Amde tang ha Meghalaya hendrei habaro kawe kari CM. Dawa penembiang ki patba ya ka National Highway maungap khatra ban Tliang CNRD block sa kipat ba kathan Mausau, Southwest Khasi Hills. But mentay niya pay siya ki Khubor ki bakam niya. Khasi Student Union Verengte Circle Mizoram, lemmat Khasi Welfare Committee ki basyong basa Jylla Mizoram. Jing senran lang ka KSU Sengkeme, khandai tarik Nohprah Hajar Pusan kila let ya kendu ya Menteri Rangba Jylla, konrat ki sangma ban kerpat ya ban tuklar lem halor ki jing ki baki khasi ki basyong basa hakate ka jaka nadu ki snam khat khandai spa laipo kamtam ka baki khasi ki basa hakate ka jaka kila jupen sngo shaka sorkar Mizoram ban ithu no ya ki kum kinong shong shnong ka Mizoram da ka baai no ya ka land settlement certificate. Habakran Shakilar Pathai Khubor, General Secretary ke KSU Sengkeme Samla Donald Thaba Ulaong. Kajing dawa jong ki khasi ki basa ha Mizoram baka sorkar Mizoram bakan aino yaki yaka land settlement certificate namar kim dei shu ki breu ki basu poisa hangte hendrei ki dei ki balasa laslam kata nadu kasnam khat khandai spa lai pho kabamut wat hashwa ban kha yaka Jylla Mizoram ru kila long kinong shong shnong hangte Ulaong wala kidan nadu kite kisnam ka sorkar Mizoram pat kam ithu yaki habaya dei berkikot kisla jongki wat haba kiladon laka jaka ki puta ki bri kwai ber ki bri temporu Juru di kot juga KSU Verengte unit napo Verengte circle napo Mizoram de kai ke pelong ya ini ki arseng napo Mizoram ba kinwan ni kedu chief minister juga Meghalaya kalong hadin jong ke jing tresitom ke jing kerpat ke jing ur ke jong ki ya ka Jylla Mizoram ba ka itu no yaki da ka baka ai ki land settlement certificates yaki ba pun tili ki longin khasi rapoi di phau tili la chan spa tili ki lai sau tili ki shnong kadau ka ba ki khasi ki dawa ai land settlement certificate ka di nomor ba mati ki nei re ki dagi supoi ai ngi hapo Mizoram nrei ki ladon po Mizoram na du islam kan lai spa lai phau Pat haswa ban khai Jylla Mizoram ko ban mati ki la song snong nang ki jaka haswa ban khai di India ru ki la song snong ki tu jaka te kemud ki la dei ki traditional ki treri tremulu ko jaka henrei ka ba sungsi kalong ba lang ba la tresitom la bun stam berkunju wan nak ni kalian ki isu Central Executive Council milayo ban yakunduru wat revenue minister ke Mizoram nilai keren sipang kata land settlement certificate sam tadi kasih tadi land patas ikut isla jaka kasih nomor kidan lagi jong jaka kidan ki bri kwai ki bri tempau ndre kim yo bat kata kecing tru ba katu kedai ke jaka ka jong ba kan long kan di ki ba but hadin ke jong tendre nak kalian ke Mizoram kalau pular nak kapor ndre tak hadu mentar ni pat yo kata ka ke balong konkret na ka sarkar Mizoram te ni kalau pelong ya kini pordok rasam jong ban wan pancing rap no napo Jylla Meghalaya nomor tip ba Jylla Meghalaya kadai ka Shillong try jungi ki khasi bat isngong tu i ba government hi khaban pet i pardo parsam kombolong ki wi ki Jylla ki jupet i pardo parsam jungi beron segi ki Jylla ini ki pardo parsam jungi ru ini scam ba sarkar Meghalaya kenyakran ban ka sarkar Mizoram akaban la ban isu ban ai no ini gilan settlement certificate sia ki pardo parsam ko Ketuan baik kita nak nama. Lari kita subai lari kita try Jylla ru mikir kita baik kita jeng. Tam lagi minority de relatif ka ton sapang kalian dek kabun sapang kita ka jeng. Tam keren itu kita de biasa memlong try marnya long minority pelat dari keren kita poin saga ai. Tan kita ngala apa anu seri kita. Dari kepa Mizoram ban pardo parsam jungi ndring kuat pasok i ba gini gini ya poro i jinga per jimut ye ada sok auto sem arajar kendai mengiladan ha pementahi di pardo pasam jingi sok sanya po Mizoram kadi tang kata jimbo yo land settlement certificate ka ba pensyam sitom yaki ndring na kalian di ba de kam dari isu kemudian dulu kita kini ki kasih kita sah Mizoram ko ken bakin patte ki Mizoram itu teman ada land settlement certificate kalau mau pergi beliau cakap nak ini yo nak district council yo nak government mereka ini pergi yo
sa kota semua kadai ni kuat ban ka jingpan jang kan orlong no nama katkum ka jingpan jong ka misong sarkar ni ka kuat ini nadu chejar kan sebagai ancestor ba nyompan ya ki borok ki si satang ba di kuat katkum karul ba ka government of Mizoram ka kuat ini ban ayung ni kuat ki nadu chejar kan sebagai Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Samla Ulaong ke jingbat ya ke bil jengki kontraktor ba pentrei ya ke skim Jal Jeevan Mission kadai ke balale da ke sarkar pedeng habaro ki Jylla jongkari India. Kani ke jingkran Menteri Rangba kadai hadin bakalami ke jingdawa na ki kontraktor ba pentrei ya ke te ke projek ban pelat no ya ke bil ke basateng ke ba kidang dei ban yo. JJM has been stopped at the central level for all state governments. So there is no fund being released to any state as of now. So not just Meghalaya, but the whole country. So maybe 1 lakh crore plus of bills are pending for different states. Now this is happening because of one simple fact, that the JJM was a mission mode program, which was supposed to end in March 2024. And hence, in the cabinet, this decision was made, Government of India, cabinet decision was made. And therefore, automatically, since it was, when April came, JJM ceased to exist. Finance department did not have any provision to continue giving funds for JJM because it was supposed to close in March 2024. And hence, without a cabinet decision to revert or to change that decision of closing JJM by March 2024 had to be taken by cabinet, not by finance ministry, not by Jal Shakti ministry, but by the cabinet, which then took place in the month of November or December, where government said we will extend it further till the projects that are going on right now are concluded. So that gave the scope for finance department then to go ahead with the processing of the programs that were post or bills that came post March 2024. Now the problem in that happened again was that the cabinet also put a condition that there will be an audit that will be conducted for all the schemes that are being implemented throughout the country. And only once the audit is completed for all the schemes, only then the finance ministry, based on that, will then release the funds. So that audit is happening in some places, it's complete. And so once that is done, then finance ministry will start releasing the funds. So therefore, it's not in the state of Meghalaya alone, it is the whole country. But we do expect that things will be streamlined. The decisions have been made. The question is just the final implementation is going on of the audit that was mandated by the cabinet, Government of India, of the ongoing schemes. Kakan hon ki padba hakajing alam jong ba kan pham v kharlingdo chairman National Highway Demand Committee Southwest Khasi Hills District hakakhandai tarik Nohprah kilaya kundu ya usunrop menteri rangba bapet ya ketenat PWD ba Preston Tensong bandawa na kasorkar Jylla ban pen KM biang ya kasurok National Highway double lane kabapen ya so ya kishnong mau ngap mau plang laj mau siang mau kerwat rang thong nong na dirang khatpra bat kabajrong hadu khandai pun riu kilometer hakashithi bakani kakan hon kala ai hau ba Preston menta kasngi la pen yang nia ya kajingdan kam ban pen KM biang ya kani kasurok kabaka sarkar India kala bu teng ban shna ya ka nadu usnam 8,000 arpau uba kan pham v kharlingdo ula kerpa de sarkar Meghalaya banyakran ber sarkar India ban pen imbiang ya kani kajing thmu ban shna ya kani kasurok nakaliang jo uba Preston las ngothu ba uloong hakini kinong yalam banyakran biang ber sarkar India halor ka jingshna ya kani kasurok uloong ru menta ka shong ha sarkar India ban menjur ni ban penkutno ban shna ya kani kasurok ila kerpat ya ke government lengba min charge ka pirodi road ban restore yang ban pursue ya kini ka kam juga national highway kabade ban penyeso na doublein na du mau ngap mau plang laj mau siang mau kurat lantong nongna dirang khatpra randikor de nakaleng kejungi ngila kerpat ya ke government namba in charge ka road minister ban restore biang ya kandika national highway namar balai ba ngi kiwe ki jaka
apa juga Jylla Meghalaya borok ke district headquarter kelaron ke jipnya so lembaga nasional highway hari hadu mata ngintip nak kadawayu hadu mata nak kalian apa makurat nyimpan yo ya kata kadon ke jing chai konsulat nadu usna marja kada nadu perbangi yo ya ka district hadu mata jenak takarau nak kalian ke jungi gidon ngilong very upset kum kipai ba jong kama kurat juga service kasih district berkawai te kani ka diman jungi kamri ka bathamai ndrei kade kabala kaba diba di shop buat budin ya ke kaba kaladon ka principal markas tistos na usna marja karniyo haji sya ya kani kidan kumba santali ki jaka ke santali ki surok ki bana kalian juga sarkar India rekat ban juga state kila pendep nekilap depsna ya ke surok ke babah Andre hang apa makurat pada hadum ta nyimpat yo ya ketaka national highway ke double lane. Jadi takarau nak kalian kejungi ni persu ya susu ya kan kam nak benda ban kerpat ya ke sarkar lemba deputy minister pun beri in charge ya ka Pilodi road ba pun persu ya kan kam berkat bat sarkar Meghalaya bat ke sarkar India. Te ni suatu bana kalian jungka sarkar India unakan sarkar juga Meghalaya lemba in charge juga Pilodi kadon ka intention nak kepada penbahan nak kepada ke suruh kepada apa makurat hari nak kalian kejungi kalong ba ni persya kan kanu mereka ka jiko kejungi kalong ba ngistik beje ke bang ikwa berkata kalong nak bertaban distur biang ya kan national highway te nomor ba hadu menta nak kalian kejungi ni percay ni perhun ban hakan jingi hakan kejungi kendu bat di semester nomor balai ba nakalian kejung deputy besar ular ini ban persuya kakam dari kampat don kanu kejung ular ba lanu bat hindu te nakalian kejungi ini budin ya kane ban ini budin nak kapor hadu bangideyo ya kejung temu kejung te yang ia kubleru nak kebentai borok ki nakalian hak kejungi hak bari berkata nakalian kejungi kumang ong ba ni appreciate ya ka state government ba kadon ka intention ka babahan ka mentaya ka southwest kasih amta ba ya kan ka suruh ka bangi ngidon Kinoyalam jaga mau sau CNRD Block Demand Committee hapo kajingalam UMLA jaga mau kerwat ba renikton lingdo tongkar lembat kiri orang ba naki shispa kharpra tali kishnong haka khandai tarik Nohprah hajar arpusan kilaya kendu ya menteri rangba kontrak ki sangma bandawa ban piano ya ka CNRD Block mau kerwat namar kane ka block kala yar palat badon kam ban thauno sakawe ka CNRD Block bathamai habakran sekilat pathai Khubor u chairman jongkane ka committee ba commander Shangpliang rengkat badu ba renikton lingdo tongkar kilaong kane kajing dawa CNRD Block pathamai kadai kajing ang nuod kipat ba naki shispa kharpra tali kishnong kilapan kenmau ru yo menteri rangba halor kane kajing thumu ka sarkar kaladep penmi notice nakaliang menteri rangba kontrak ke sangma umsyam lakular ban penurlong ya kane kajing ang nuod ya mentahi lakata kajing yakren kalalong ka pasngotenan bat ka ba ajing kermen kilaong mau ba kaladon ka jingmi ka mention na kaliang jong ka sarkar po assembly hakapor hakabai ba hamlet doling ko minister senati kaladon ka mention ya kene ka jing dawa jong ba ki nakaling sarkar kala recognize ya kene ka jing dawa ba kala notice ya kene nadu arjar khandreu hakabai DC for i latho sika government tit ya kene jing dawa jong ba Sebenarnya kerja kenduk tasni pada kedian jungi CM kalau positif kerja keren, wala ICI kadang-kadang benar ini banding clear, marba orang kemana ba lagi declare blok, indom declare tak kawai, sendon itu banding ki blok itu ba bisa declare lang kerja kupor, dari kindang studi seriously kena cik dawa juga ba jungi dah mau keluar blok ru. Masuklah berklarify hendek nang ba skin itu bakala bakane kadibik kicing dawa kebambi nak kaliang jong ki ba ki bahap hak mau kurat blok nama hak distrik jongi gidon art di ki blok kadon kemau kurat blok ban kadon karan kor blok ikane kicing dawa kadai kami be na kicing kuat jong ki ba ki bahap hapo jong kemau kurat blok
balaki don ketuk kene Shillong ki bahap haka ran kor konstitusi deh ka blok ke hap mokruat tigede kata ke jikwa kenang benom tun ke confusion hak dei bat ke ta ke interest jongi ini ke big na ke jikwa jong ba bahap mokruat blok ke Kopi adol pa haka buat. Iya kene ta ke simya ke song ka will jong government marba tip ya kene ba kene bin political will di nanti berkaitan dengan sarkar, kerja alam tu chief minister, balok so dynamic, tu uskup tu baik kerja kam rujuk keren lanter bagi kuat bandra, ya ke sarkar sajan juk pajak. Di skem bagata kan di keba rujuk keren nak Bosco, haki Khubor baru rujuk keren. Ikmil tinggi lah yo iru ya kerja create, ya blok ke thamai kerja Khubor peladam, panggil rujuk ikmil tinggi bah. Kalau kebalak bandlong ban UI yang blok mai sesin pat bar UI kicing lak cakri khambahan bar kedi ka blok office ki kebajan bar pajba tom pajba ki ba kinong rep pajba ki bar kam ko bon jir kam kidle bisa blok ki milti ba kada ba ka penjan ka blok kada isya ba sokar ka penjan ya ka sokar ka pajba Mangis tu oksigen aku dulu. Mentara sini da kajing yalam jong UMLA jong ma kurat konsesi ba renik don lingdo bat kunjuru rengkat bat kiwei kiri orang ba jong kadong kathan niwan hang ni haka kerteng jong ka mausau CNRD blog diman komiti nak leng jenga ba komral champion ri chairman bat iba edel bat ide kum secretary de kum mangalong apa kajing yalam jong MD ngelayo banwan ye kendu ya ku chief minister badan buram jongi ku sar konrat sangma haka ba ngela pensengau ya kajing don kam haka badai bat ban create no sakawai ka blog ka batmai ka bahap hapo ka mau kuat CNRD blog ke ngila propose ban ai keteng ya kene ka blog mau sau blog tenrei nakleng jungi ru mentang sengi abang ngila kedau ya kene nakleng isukmen bana kleng jung CM uang bang ya kene ka mat lade bersengau lupa da MLA bat kiwei kiwei orang ba de kalong ngala ban ong bagi jungi kendu jungi kalong positif watla Shimla ong direct baik bangin hoat ngin ay ka blog dan ring ngisung thu bakadon hak lenti banak leng jung usiam uang bakin saya syong daga government but asian hi ngi scam ba ka haki Khubor ki banwan la daga government ka thawi ki blog ba thamai ni khmi lenti baka mau sauru kan dei ka wei ki blog ya ka baka sarkar kan saai but usiam ru menjur ba namar ba nak leng jung uang ba ka dong siliak ka jungi namar ula wanteng sete uang kalong ka ba dei hok ban ai Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma uloong ke jingkam jong Menteri Rangba ke Assam ban kentiu lang ya ke Jylla Assam kum ka wei na ki jaka jengok kai perthei kan long kum karensan ban kentiu lang ya ke than syate lammi ngi kari kum ka than jong kaput katem ha ka jinge kren bat kilat pathai Khubor Menteri Rangba Konrad ke Sangma uloong ka wei pa ka wei ke Jylla kidon la ka jong ka jing itenan Uloong ru ka Meghalaya bat Shillong kidon la ka jong ka jinglong bakerpang ban kring ya kinong jengok kai perthei ka baya per ladaya nujor bat kijing itnat ki ba ka Assam bat Guwahati kadon I always feel that positive competitiveness is very important and it is promoting the northeast as a destination and it's a great thing. Meghalaya and Shillong will always have its niche. There are certain factors that are different when it comes to Shillong and comes to Meghalaya and certain aspects different when it comes to Assam and Guwahati. So each state, each region, each city has got its own uniqueness and own competitive advantage. And I think playing around those competitive advantages is what is should be the strategy of every state government. And therefore, we don't see it as a competition. I think overall, it is promoting the region as a whole as a destination for music. We have always said that Northeast region is a music destination, and we welcome this move, and we hope that all the Northeast states move forward together in creating a very healthy area and competition and promote music and concert economy for the entire nation and for the world. Badagi tu ki Khubor ngila poi syagapakut tarhadu banginde syambiang Khublei Shibun.